Tiyanan pagbabawyan nyo at dagayan ko ang nabiktima. Gaput ayat na alumuaw da na isalda taynuang na balay kentalon da mapagkan agabrod agsapon iti kwarta. Impiman pa'y tanasarakan na peke a recruiter inanakasarita nasasapit a karkari tiin na inkas kasaba kalpasan na intaray na ti kwarta. Daytoy ket aramid ti manglimlimu at tao manglukluko a pasurot ti demonyo. Peke a recruiter kumatiliklikan nyo amangan taperchen na ti masakbayan nyo. At dagayan ko ang nabiktima. Gaput ayat na alumuaw da na isalda taynuang na balay kentalon da mapagkan agabrod agsapon iti kwarta. Impiman pa'y tanasarakan na peke a recruiter inanakasarita nasasapit a karkari tiin na inkas kasaba kalpasan na intaray nan ti kwarta. Daytoy ket aramid ti manglimlimu at tao manglukluko a pasurot ti demonyo. Peke a recruiter kumatiliklikan nyo amangan taperchen na ti masakbayan nyo. Daytoy ket aramid ti manglimlimu at tao manglukluko a pasurot ti demonyo.